pomse. Otiam kakra na jisu. Na wotime hia ya ka wo. Abby. Oh, okay. Let's make the Lake James. Okay, let's James. Lake in there. Now, I'm only baby. Unse, I say, me show wa area hawa usitiano. The person can me tiheya na otiheya. The person can me no show ho isi show twetwem na kakra. Hey. Yeah, on can bone there, but me Bible enchire me sir. Who say na Christian you? E beti ma sha ase na me no ma ba fra for me no wa kwa sorry na ya worship. If yesterday on kakra na nkeja, e dia to me so for na nka ya worry. Oh, ya worry o kan pa so ni e marriage certificate na say sitina no e wie pay. Hey. Marriage certificate ni na abem. Say dia no na wo so. E de ko to so free aso nso ya register. Se be worry kama. Maybe mesinka say me wo area he ya wo so wo area hananka. Ya se kwa atwempona kakra nye na wo de akotu fa. Ade. Obu ofu ana. Nya me ne masa me Kristo ni pa. So kai Bible na. Odi James no nim say wo Bible. James wan twempena da. E na Abigail so wo Bible mu wan twempena. E na Hosea 3:3 so kire ye say sina homa me napi enya barima bi ade na me awurade so me na obetina. Se me na otwempena be de na awurade ni me ate. Me Bible nkire me sa. Yo hema. Bra. We dey ask one asem na ten. Empna twe kakra ye twe na adome nam Yakubu fo hwan. Ah, Bible no kura ono. Hefa e na Adam and Eve. Omo ye courtship. E ware ye omunya marriage certificate ansa na Nyankopon agi omatum. Ade na moye sa. Bra. Sama nyame po Adam and Eve. No obi wo hobi. Na ye omo ne awurade pe. Mesi wo de bie Bible nim. Amamo mfa nyamesomo ntetere mo ho too much. Bedroom rebi no bonse eji katemu wi ana afa mudum problem akoto asofofo so. Na mo bompae wona nya ade amamo nya sa. Bra. Isre nyame so ma wadwen sachira wati. Hwe. Awurade sesa wati. Kere wotre. Mumpa. James. Ade. Tu me na ya na awurade kasa kire me. Ye. Se me mompa ye ma. Huhuma ni wudi no. Oso wa papa. Isre ma me mompa ye ma. He. E wo Jesus dimu. Oh, Abraham nyame ko. Christ. Tumi biara. Ai fia brati ye busiem. E ma na nundwa honhom no. Mi tufiri mo Yesu dim. Christ. Enundwa honhom. Mi tufiri mo Yesu dim. Christ, wo na ni eden. Okay. Edwa man bo honhom. E piafiri mo Yesu dim. Christ. Akwana honhom bia. Mi tufiri mo Yesu dim. Wanya de o ye na wasum wo hopa na me bo wo yem. De na wugina ha ye sa no. Kan fa unkosi asem fezo mu de gewe wo Awurade kasa tell me say. Awurade kasa tell wo. Man free han kwan hwa. Wo de pressure be bo. Wo problem no. Jesus. Awurade no ntina why? Ge no yale. Utum se nyamesumu tin do utum duru ba bia menim ba we die no ida say akom na efa no. E na Bible na wodi akira ate na e ma na yes age no ge ne bodam.